Dobar dan, evo, danas igramo Minecraft Hunger Games na The Nexus. I sljedeća epizoda će biti na Mineplex. Super. Sad idemo, mrežna igra. Ti je Nexus. Ti, evo ga. Hajde, uči. Evo ga, ušlo je, hehe. Znači idemo odmah, znači tu početak. Ender Pearl. Evo ga. Vault 1. Jaya Station. I da, to je dobra mapa, stvari da vam kažem. I... Evo ga, sa 30 sekundi glasanje prestaje. Evo mene vidite. Kako sam lijepin sam. Ne vidite. Ja sam neki templar. Ujte mi facu. Znači ja sam neki templar. Odijelo. Da ga si... vidite tu kraj mene odmah često. Zašto ga vidio? I baš moram fullat. Kako sam uspio to fullat? Ja ne mogu vjerovat još uvijek. Ovo je 100%. I nije, neko ide onda. Uđe ja izađem kuću. Mi ćemo... Zašto mi je lega ovako? Stvarno vam preporučujem igra na ovom serveru, server IP će biti znači u deskripciji. I nadam se da ćete uživat. Sad trebamo... Pa nigdje česta, živog česta nema nigdje. Pa ja to vjerovat ne mogu. Smo našli ništa pametno da mi kažem. Jedan čest. Da. Našli smo sad jednu pametnu stvar. Napokon. Čak i nećete. I znači sad krećemo dalju potragu za ljudima i čestujemo naravno usput. Tamo je čest. Vidio, nisam čak ni vidio. Ovog nisam ni vidio. Ok, imamo dosta hrane.
znam da je tamo često. Jučer sam igrao na ovoj mapi. Nije baš ništa puno u njemu, ali hrana, Biće to dobro. Znači ovo tu, dobro, to je to. Znači to, okej. Sad smo već bili, imamo mi lijepo natrag. Mogućnosti možda znam gdje idem. Nisam već uzeo. Što sam blizu spavna je pa da. Žik. Ima da već neko na spavnu, možda je neko na spavnu. Ovo vidim, možda je nekom ostalo nešto. Oh! Pa vidi, definitivno nešto ostalo. Nešto prazno. Nisam ja ona stavila, Znači ovo je moje mjesto gdje sam ja bio stavila. I sad. Što je ovo? Jo, pa nigdje čest. Hrana. I sad snimanja će mi malo lagat. Ali neće to biti ništa puno. To bi bilo to. Ništa nisam mogao. Niste baš uživali.